waishilizi watukufu wa he radio Nukta FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waangalizi watukufu wa he shabakatil interneti ya Tosa, na salamu hoju ya hanyi mubasharatan ranzinda haruma wa mji wa ezi moroni hunu ngarimni kaoni hawa jimla ivumao haruma inti ya hatu vonyoti mridungao nanyi mjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za Komor Tosa, na salam hoju ya hanyi. La plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au Comores vous présente Ranzido mjio wa Dudu Tainamor harma ye biashara bandi yangarjoka ya ye tajiri woi mzima mengoni mwe matajiri wa huwa entia hatu ikao ye mahayamu isoinu haka harma azma malia omrejei waha he bandia ye sirkali ya daula Rais Azali Asumani ya tsaha yukaya ngeiladhimu ze banki watie shiuno sha miliari tsanu na milioni majana matsanu mapesa ya shikomoro husoni mwe matajiri ili wajue watie shiuno haurejei harmaze hazi ili wahifadhi embahi ndia ukazabo miomo juu Dudu Tainamor mzima mengoni mwa wandu wabahatisha harmale suala linu hahundana na mali itongeza umjio wahahe harma zehazi hamade kawaida badala ya hinamna wandu wakauhula kilo ya kwisi ya zia zankuhu harali majana mararu na mengo mitanu umjio wa Dudu Tainamor vanu rizambao ranzinga sinansi unne vanu ye kilo ya kwisi ya zia ireje iral majana maili yaho wa Komor hakika wahundu faidan ku hosonma e ansma ya Rais Azali Asumani usu ze miliari nsanu na milioni majana matsanu yabo ngaritia ushiuno hosonma mzabudu wa Shafiu waziri wa yankiba hazi panda mwana hamada zinu zidungiye ili wa Komori ngedi ngosi wandisona namna ya ujua wa enshi haukaya emezi miraru mine ralaniyo huja ye mkomor hakauhula kilo ya kwisi harali majana mararu na mengo mitano ye kilo ya dawa ikai wasili riali majana mararu na mengo minane hata majana mane mdu wakawihula yode mezi minera la nyonja yabo ngari tarajia wajau imabahazazi wonti pia wahusu sheireo nana ze nau zonti pia zambahi ndu ya hula warenge laiti kabla ya mwezi wa Ramadhani ritsidoli ndia ya ukaya wakati wa mwezi wa Ramadhani wodu wakati waladhimuye mkomoria jiapulashe hitwa rirenge laiti ya ukakweli si ya Kiislamu harmamezi kume na miili yawe omwezi mzima harme kume na miili yama ema Islamu waruhusiwa warenge mwezi mzima wajadidishe zaka wajadidishe urenda zema wajadidishe swala wajadidishe usomaye Qur'ani hangu izo rehma ukawa mwezi wa rehma mwezi wa Ramadhani na rirensi omjibalio nai wakaya ya mkomori wakati watumo wa lahe wakati wa mwezi wa Ramadhani yaboke suonesa ukakweli sisi maislamu wakweli ngarombe yao wajao matajiri wadungi ye nzia inu haukainde nzia ijo ushinda ilitowe hozongoni eka kilo ya kwisi kahulu majana mararu na mengo mitano kilo ireje ral majana maili yabonga juhamba bravo Dudu Tainamor agirambiye bravo bashe ngabo wa Komori wajo utambi hekatamba bravo Monsieur Azali kwa tutabi hakawa wajo hanza ni kensi banu shabakati internet haina usikuride ya Azali zone sioji vya wenji hakayari hana malezi rihana malezi na tabia ikauza ajabu komandamu ya paro kubali urithi yaishie nrongo njema zehamba
yode mazoea ya hensi hatu ngaramba undongozi injiza he serikali inu wazinenda unai ne karambade serikali inu wazinenda na ya wode rais wa heda ula ukawode mwenye serikali sheni usiku wa ujiri ndongo njema shabakati la internet ya za he serikali rono hanzari zambe banuno no haulane serikali naribadili mwendo hamanda uo bawo tsido mwendo litoka ulekeza yensi ezafanyishi hanai narisubutiri zambe hamande za he federation de lekungumano la mpira wa mdu ewo wa jirisamala mafuka jazamba rizamba jana ngardo zamba maudu ngardo zambo shao hata mpaka zibadili hauka umuhimu wa hema tangazo yana sidoka hari rizoye ritsodomba mbi na mkubali mdoisha hata neze njema bayo dejo tsongeza yensi yipwengayo wafanyao zenjema ngela dhimo zamba ili waenjeze jitihadi ya urenda zema warendao zembi ngela dhimo zamba ili wajue wazibadili yode namna ranzao hauye namna sisi rele wao walona ze fikra no nezenyiwengwe zauka heni usiku ngela dhimuo ekanga mbwao ze video zimu ngamzangali yao mtu ishandongo mbizijiri armwenzi hanyu balijo kanjema ikamdomba dua mwishi andongo njema za hensi hanyu shatimbi wajoka uzibadilindanyi wana wako mori ezenbi ziliyo harmaensi wajoka uzibadilindanyi wana wako mori naribadili omwendo huu haka woti mwendo ujo ulitsongeza riwonele jua ngarireje iyo harma emada itumbi kaude yari hansi harma usiku wale we hauka wenji wa Komoro maususudu walobonze bandi ya dele kafa no msiba mnene warema omji wa mavinguni no mji wa Batsaitsandaya heza jiri za he indola ya kanjema ya jana uzale wa wana wanne na jumba na mwishiliano na mparano wa hemiji yomili wa heze famizo mbili rea mabinguni rea bata emiji yo ikaharma furaha emalaho ya uyo maili yakaharma furaha yende hata ihunduana wasangu ambao kaya ranzile zenongo zinu zajiri ranzile mfu mraru nono utsodaza abanunsi pari ijeke wajiri ndongoze nongo zinzijiri pari njazamba abanunga mimoroni nizenongo zijiri pari yabo lazima nitsahe izemba waza matangazo zilo pari engazamba ojenele suala la Abdulaziz bandia haralwa hitswa nemndu mshahai minsi na correspondant wahangu journalist ulopari njoka umambia ukaenda wafanye anketi hata utsahe ujue ezenongo zajiri ya Abdulaziz hata yaralwa hitswa nemndu mshahe mwana mshembata yabo lazima nijiungamanye neze media za Kifaransa zilo pari ele suala linua lidhukuru au kwa jali dhukuru ziunduka media pack walidhukuru walamba henamna lajiri ngamjoka wako mori wenji hata walo pari wao kwa doangalia ya magazeti ya lo pari wako mori walo pari wao kwa doangalia za television zilo pari ni magazeti ya lo pari wako doishilia hata za radio zilo pari hata Radio France ya ilo pari siege hayo ilo pari sisi wako mori lo hunu baadhi ya hatu siwishilia haku rahana walo pari so tinongo zanja yabo la thimariele wana ukaya heni ndongo njuka uzamba bana izo tindongo ntungao izo ngo ikao ikambuwa media pack ngamjo ihunda amjo uzihunda hakawa udu atsansa wale alalini
wala ba onfo wa Abdulaziz njwao karantine mfundaro zongoza saa bili wanusu za tasi ranzide zile zili yo Faransa. Abdulaziz haundi haukahafu hodaoni ha shaizon joma biani kabli ya rane jaja na libisai kiswa ya hena mnazajiri njaka yabo risomo harme magazeti rangali ya harma se television za Ulaya wodu wazambao alirenge watu rijerimwelezeni nyi wa Komoro la radio Nukta FM mwashirizi wa hano muridungao aminio izorambao ezajiria Abdulaziz mwana maringuni yalolu akayalola mrumshe washibatsa ikawe mrumshe huo de yamuwa emrumahe ya hafa ezenongo hizo ranzide mfumsanu ya jana de mfumsanu inurilo niyo inu omjiwa batsa kamili emadhamana wonsi wende sawo mjiwa batsa hunu moroni warenge azma kabla rawe jaka wajue ezahe mahakama ya Faransa izu wajoka urenda sha omjiwa batsa warenge azma washingia ele daho lahe mrumshe yakawa Abdulaziz yabisa sheitendwa le daho hilo lishingiwa ndongo mbili bezenongo sicho ujiri basa ohahema na mshewo yajirisa sheitendwa shin wabasa wajo uju dekawa fundu wabasa ngwajoenda watapilie maiti jola inukia umji dekawa njamro wabasa ngwajo uzingiza leda hoilo ili omno utitsangaye wabasa kwa jamba leda hola Abdulaziz yali wahabat lipula konansa rowandu walo yabo wahunula wende wanshimala nundu atina washingi wankurwa yode anzima ya mwandu ya humji wabasa wairenga kabla rawe jaka walibisizi wa ikiswa haukekiswa ajirisa sheitendwa de mwana mshe de mwana mbata wodi ajirisa sheitendwa sha yemedia pak ngwamba hindi sheitendwa shinshijiri zabari unuma vumwelewano wakaya harme couple harme ndola ini harma mna panza mshengwe shipari wahemrume ngweshile jula pari hahazi kamjoe kikawaida wakati wandujo uvanadingo ola ngweshihula hahazi hadoja ibehazensi wanjia tuhuma harma leda la hendola yauka emrumshe gutuhumu Abdulaziz akautuhumu Allah rehemu yauka yangenada holarili hamanyisiza imahaba wodo mavumwelewano wakaya baina ya hendola ya Abdulaziz yakau Allah rehemu hakahanguha lejul la pari yesiha yejaye jihunda haruma umavumwelewano wahida ine mdusha ya mashindano ya ngoma kabati uhakikifu hatana baadhi ya nketi ngazidofanya dozijo uhansi zianketi za Ulaya hauka acte criminel iniajiri l'enquête suit son cours ezetabu hithi zahe mahakama ya pari waudo watoka uja wahakikishe ya ukaya Abdulaziz haka halola haukajaka ya lola haungena daho haukatsina daho jusqu'à preuve de contraire rahaka bati alama zikomeshe yao ya uka Abdulaziz halola daho la bili wanjia ngoma yumkini ke ngoma ya kweli ya ukaya Abdulaziz halola emrum shahe ilo de ala ya shidana ya kaushidana da ine mruma Allah rahim
hakabonze enfumonsi mfumbili haja ya behezensi hukawaida ya onemdu msheno wana ye emrumshe hafanya menas ya hindi menas ya ukaya hambia Allah rehemu Abdulazizi yauka ngamjoka ujiwa ngamjitosho nonde tabu hithi ngaziendelea ya ukaya haruma wa mkoa hao panza hadoma mbia hule ya kaya enaye ya ukangutoka ujitasho nonde shabo ya haja letasi ola mrumshe hatuwashila sononde habaga mfanyo zila na hambia ukanga mjoka ufanya ngamfanyo zila na hambia ukanga mjoka ufanya samaga mjoka ujiwa ngamjiu ye emrumsha isahare ngesho nonde ngenisho Allah rehemu Abdulaziz ngo hondani na wana watutu mzima ya bahara uhamo hakowa huwende likoli wana wa Abdulaziz wo wane shauti sita shangabo wana waili hoda honi ye mzima wa hemwana mme wa hemrumshe wa Abdulaziz wabili wahe wa mjomba wa hema na mshe wa hemrumshe wa Abdulaziz bimana mjomba wa hemrumshe Abdulaziz haja hamrengia mwana bata haringe mwana wa mjomba hahe Abdulaziz ya mrenga ya mdeklare hadi haja harenge wabili harenge mwana wa hemana mahe hawa deklare ola Abdulaziz hawa be haula ya ende atsanganya no wane wa hahe kwa usita udaona ezitendwa zakaujiri hodahoni homulwa wa Abdulaziz wana wao kwa jaka yabo wakalikoli yakabo mtutu yakabo so wana walisa mahamine weya kwa jaka yabo eza jirindi banda imrumshi harengesho nonde hambiye mrum mahahe ukanguji dhabihi ujitoe marumbu Abdulaziz halembelea voya ona mzazaho wana hahe mrumshahe yakaumanza ya mwanza haukaze nyanzo za Abdulaziz yanziza mrumshahe zofana neze nyanzo za maswahaba wa mtume eze nyanzo za Abdulaziz yanziza mrumshahe zofana neze nyanzo za maswahaba wa mtume anziza uandwa shahawa yode sifa awizonga mzambo hetare hina ijua na Abdulaziz kwa mjini bata oliho alola basa 2014 mimitilo la 2010 abo mimana mbata mimbaba mbata nzamba onga mjuo iso nambao hakatizi wono tizi yenshi ngamziyenshi halafu Abdulaziz hakana nziambili kwenda ndaro do utawa yabo mwangu yatawe yatijojahamba hakayabo yatijojahamba hakayabo wakati mrumshahe akaujitae marubu haudo uhima ya mbulie neshonode ya jitema rumbo na yao haudo henda ya mlembele ya sayambo eshonode yode made ndungo ya raro akasamba hakana ndongo ndala Abdulaziz baada haono mrumshahe hatowa shonode ya jitema rumbo siya we Abdul kaja towa shonode ya uwe mrumahe hatowa shonode ya jiwe yabo Abdulaziz hakana ndongo adarehemu hakana ndongo ndaro do uroha ya jihufiero ya tawa tiyo jangba hakayabo
haudo ukayabo ya mrensi ya jitesho nonde haudo utsaha ya mfanye dissuasion yende ya mlembele ya mbuhesho nonde iyo Abdullah Aziz ya mjilia hikma ya mjilia de Arab hamba haini namna yonsi pia mdu mshangu katsujitasho nonde na mibana hauke katsiro hatende zangu simbuli hajitasho nonde ngamjoja tsangwa amjoja nangwa ukaya tsikayabo siwono mandamu yakahanza ya jiuwe simradzi njama system hautika yabo tsidaza yabo mide na tsongeza ya jiuwa kairinede Abdullah Aziz hamlembelea ha njiansihani dainaye kora kora ya Abdullah Aziz ngutsaho hindi ni ngutsaho eshononde yambohe emrumshahe ati jitema rumbu bandia dezemvuza kana yemrumshe akamria Isaya tumaini ya jitesho nonde ya wero ya hekaiti nge harma eta ya ujukumu emria Isaya tumaini ukangu jitosho nonde abukati wae abumvunge yabo anjabwari hakana mvu nasiha hane mrume emrume kaja shida ya mbuhe shonode badala ya ujitie shonode hati mruma wasangu ajuamba ukaa yabo maudu ekatsone mrumshangu ngena shonode ngwanzu ya jitie nende biontawe nsike yabo nsijamba kanga mwedo na mbuhe shonode hedi hantiasho lusuala libakiwe mwenye emunyi ujojili wani mkiso hamanda huu yedo jo na izo yeye atoka ufanya yeye dojo na izo yeye atoka ufanya yenguronse mrumshia jitema rumbo engene biswara ya urohata ya shindea towe shonodo mononi mwe mrumshia watina ukaya hakoza masuala ya obu wa Komor kilazimu haina mdu yatsabuhehe hikma ya hai yatsabuhehe hikma ya hai Abdullah Aziz ne mrumshahe kwa jaka hodahoni mrumshahe ya prepare shononde yenda ya hunda Abdullah Aziz ya lala ya siwa ya rengai shononde ya mtiasho marumboni hoitandani yotsile namna senongo za jizi kwa jaka uwana ijeke wawana hato washonode hamtiasho kwa jaka hopani washindana ike haka uto washonode ya mtiesho yemrumshe haka na shonode na haka ulaha yemrumaha ya ukangujo jiuwa haja haka uonesa wa ukweli wa ukangode ya jiuwe hato we shonode ya jiuwe he roho njema ya Allah rehemu ho tulivu wa hae he imani nkuu ya hae ho shujaa wa hae hala uza ukangu to shida ya mbohesho nonde hende kaja shida ya mbohesho nonde shonde shika ajala hae izo dezajiri dapre Mediapack nono tsido uzambo Mediapack eni mwanzi ya jeso nongo nabuwe asome bese magazeti ya lo Paris yanzi hazenongo pia hazenongo ba gazeti secret yodemana ratulilia sisi chabakatele internet eni wakati lutoka hamba ndongo rambi ndongo zilona masdar imana mmewa hemrumshe hakabonze haja hahundushe itendwa imana mmewa hemrumshe kaja kayabo haro haidi arengo wana haja hahundushe itendwa shijiri haja hahundushe itendwa shijiri mwanamme wa hemrumshe kaja kayabo sur place o wakati zenongo zako jiri bantu izambao mahakama ya Paris mshenge en garde à vue armée police la taifa ya Paris husonema ze amri za procureur wa jumhur ze enquête ngazendele yao. L'enquête criminelle suit son cours.
kartu jua eta emrumshe aliyo emrumshe kartu jua eta yaliyo kaja kamjufu moranzi hale yeti mjufu moranzi hale kaja benu hana wade wa ujufu moranzi hale ijeke yabo hajili wanuo ezonongozi mjiri mesa wamlela wamsomesa wamwangalia ya maisha ya wamlekezi ya maisha ya wa mabinguni ile fami ya wa mabinguni mshilo kwezi bunajimu samahan hodi connection bahanu yakaya owazaye mwana wa mabinguni wamlekeza wamlela wamfanya zanongoza sho wamhundre mana wamhundra we mana tanaba owabatsa itsanda hakawabatsa ngasina jumba lilo yabo ka Abdulaziz di Alwaha Abdulaziz di Alwaha heze mvuza Abdulaziz handisa hufanya ezamila nanti kaula hatu almemila nansi ya hatu ula batsa ndu handi sene abo sahuluhu almemila nansi izo pia Abdulaziz haziandisa hakaze usiku wa kaji endeda honi 2024 donc yemana yonti pia ya Abdulaziz gaobata yabo msiba unu umsiba unu wa henti kamili umjua mabinguni shama hususu data itsandaye ibanu mimi abaha mfano mwabibi tizalwa ikoni silelwa tisomesiwa tifanyiwa zanongozo ntipi sho wenyi mimbi wanihundro manamba tiwa ikoni wanihundro mana bona jimu tiwa ikoni wanihundro mana hangu wabata itsandaya akawawo dona wazalia wana wawo dona himanulo yabo na waha henisha hangu ngisho bata haini mbahindu ya muamala wangu nguo bata shakoti koni bese koni mese abo bese ngwa jojarengele pi ele pinda bobo monajimu ngamino wana hangu wa mironsi ya itandaya waili waudwa huu shayihon sina mwana mshe shahunu bata badisi za wane wanawashe waili na wanaume waili ebabo hale iho sukuru tukaenda ebabo ikoni wajwa regele ele pinda sha eshuwa ikoni wanihunda abana mana hindi wabatsadu wanihunda unamana yabo umsiba unu mahususu wa huwa komori shama hususu do mji wa batsa wahundana no msiba unu wabatsa do wahundana no msiba unu na ziala mazikomeshe hauka wabatsa do wahundana no msiba unu usiku wa jana ye batsa kamili ye wafanya mkonti varura wa uangalia ze faida zao bahanuzilio wabatsa wa johanza wabahize maiti ilawe Ulaya ilawe Paris iwajilie wowo waizihe honi ho wabatsa wa johanza hal kadhalika umsiba unu owakomori wa ujue wawangariye walile wazima wakoze wazima warenge decision usiku wa jana washingi ya ledaho la mwana mshewoi kakabati mrumbatsa ujoli njia lishingiwa litolo harma umji wabatsa wasaha ya sirkali hal kadhalika watsanganyi hane wazima harma umsiba unu warenda zinda una umji wa mabinguni enamna ya hema ziho ya hema na hao Abdulaziz Allah rahim ka umsiba unu wabatsa mahususu nenge wabatsa kwa jafanya izo wafanya jana enge njaona wabatsa wafanya izo wafanya jana bali tijokana harara mimi
bali zitoka na harara aka wabatsadu wajua uze faida za Abdul Aziz wabatsadu waona ze faida za Abdul Aziz awoti hisi ukawoti malahadi kwa wati malahadi wabatsa kwa wati malahadi kwa wati malahadi omji wabatsa yabonga mjoka yao omji wabatsa ngo Paris ngo Ulaya ngo Faransa walo Faransa bao ngo wazima ngo harmo msida wawarema kabati nongo za kahoda honi hahe mwana mshewoi Abdul Aziz emishipa yonti pia ya koda honi iho Abdul Aziz haja hayo hoa siwambia bana bona chini yakaya Abdul Aziz haja harenge mwana wa mjomba imrusha batsa amrenge na ya Ulaya kana Ulaya nge Ulaya tanaba harenge mwana wahe mwana ma himrusha hato wema bibi nezetoli nezenu bazanti zakahoda honi hahimrushi hauhimisa haurede daho linjilwao mengoni mema daho yanjilwao yabo hiyo upande wa hematala zuzi ya mko wa Abdul Aziz Batsa sheza husue information na Mediapack neze media za Ulaya walo Ulaya wanzua verifier ya information na mkena madzoya ya udohangalia ya magazeti iyo mlio au kema gazeti ngaro hawa ina usiku iyo mlio ngazamba magazeti nganzi hawe izo zimjiri yao ni pia wana wakomori waula wao haina usiku haini mwezi ngabafa wana wakomori wangabi Marseille haini mwezi ngabafungwa wana wangabi Marseille nemiji ya heula kamili izo ngazanzi wao haruma magazeti ngazi hangwao haruma mambawa za matangazo ezijirio ye delinquency iliyo haruma ya Ulaya Faransa maususu da haruma lejiji la Faransa hadi jiji la Marseille shawo kwa na parojo hamba zenjema za ho wana wasoma onro wana wakomori wasoma onro haruma ya Ulaya Faransa maususu do wana wanzuani wasiste wane mapara wa hao mahususu do wana wanzuani bonajimu waodo wana wanzuani wa asistewa wahimiliwa ne mapara wa hao wababa hao wanzuani wa roha unu waransi haini zofanya wende wa asiste wana hao wasoma wana wangu wasoma onro abo tuka kabati wana wangazija wasoma onro na wana wa mwali wasoma onro shimanu wasuhanza badi wasodo hamba shade zembi basi zembingizo za huwa komori wali Ulaya nana zenje mangizo Ulaya za huwa na wakomori wali Ulaya izo de namna radio hanza kai zembawa za matangazo za hatu zitike mbawa za matangazo za utswambambi ala kulli hali washida naona azali na utswamba washida naona azali bana azali ngena mahasita ya kamili ranzi 2016 hata na lelo nge ala kulli hali katina banongo nje mafanya lelo tila dahui ula dahu hansinzi tila hansinzi wotasi bonaji tiro habata 7h25 tu vas sur le rompe ya batsa wenda ya kwaju eda mtsema eda bo pare ya hisiza ya he arobe okalawa sirumia 25 minutes di voiju wenda kalawa 25 minutes hola wakalawa nende hansinzi sirumia 55 minutes yemi jino wanadamu wanshi yoranzi galawa wenda hansinzi wala wakomori hawala si wakomori wala si wakomori bonaji wala si wakomori wala wakomori rendara wala sahodingoni mwe dunia amanzo nzambe ro ranzi
ubahanye pare ya galawa ya rudi ya yarobe ye mijilo ya bohenda hata ansinzi na iyo wala si wa Komori logiquement wala si wa Komori wala wa Komori rawa radingoni mwe dunia ala kulli hali ala kulli hali unajimu ye wala wandu wala watoka ukubali 2024 ya Rabbi 2024 wende wanjie harma msutu wa vote wa bebo wa vote bona jim ala kulli hali wandu wala watoka usubuti wende harma misutu ya vote yala maishendi ye maisha wanadamu wala waisha eula uhayati hindi ngoni mwenihima ya ladhimu libaraza la mawaziri la Rais Azali linyamilie ujua hangali ya wandu wala kwa wandu wala wa Komori wala wa Komori reneri wala atahodi ngoni mwe dunia bonajimu wala wa Komori reneri wala atahodi ngoni mwe dunia tosa na salam hoju ya hanyu ala barakatillah ngarumba wa Mwenyezi Mungu mtukufu nonsi mridungao harmai radio Nukta FM ari ke harmai falsafa ya hamba zenje mane zembi nari kubaliane ridwamba zenje mane zembi bayo de namna rujoshinda ribadilile kungumanyo la mpirawa la hele kungumanyo la mpira wa Komori ze twabia mbizi liyo harumale kungumanyo la mpira wa mdu wa Komori karina uzibadili watina ukangari zambao ifori zambe ngezi badili ze twabia mbizi lo haruma bandu ya mashirika ya daula ya lobana ekakarja zamba kazi na ubadilia wambwendo mwi wa bandu ya mawaziri wa lobana wende sauze wizara zao na ekakarja zamba kazi na ubadilia kazohowa hauruwa unajua kazohowa hauruwa la himari zambe rizambe hata shari zambe hamastei ilizi juwe zibadili ala barakatillah ya Mungu Mwenyezi Mungu mtukufu wanama walio harma studio 55 ranzida yomkazi harma studio 55 ya radio Nukta FM manama mudiru jimla madafari haini bahanulio ngari shanshwe matangazo harmanzia za inswafi ili ribadili sendongo harma insi ala barakatillah